o whalongolongo atu. O a matau na toi anga ile whina unga ale Fepule o whaasale anga mua e winga I ele fo I ele na vevesi e nei Salelologa matulepa. Nale me whai. Ale no tō whaafonga I lau whina unga le na whai atu nei vai aso ma lava aso e winga le matau pule o le LTRA luafe ma le valu. Land transformation or land transference registration luafe ma le valu. Ilea. Ile tele o ai tala funa iai. Ale I chapipi ma le malo Samoa. Wale mawhaina tutongi. Au mai e loa ma le manatu ma le malama o le whare tupe o ati na o Asia. Mangi whaswangua mai se. Mai se o kou whangua whaaleanga nuu ma whanua tau Samoa. Se I fatu atu matusi ai se tulafono lea na sponsor. Ele Asian Development Bank. La me tau te la lafi ai. E tau te leo mai e tali mai le mele. Ana tau te loa matua sao a ato le lei a tau sa vele mafuanga na la yuna whaile tulafono le na. Le LTRA luafe ma le valu le na. E te tau na faasoa ma lata mai le au Salelologa ele me e velo ma apilitia mai ai ma ia tawhea atu iau au le tai. O fai ne o le lopo lan me la fai. La watu fanua o le malo. O le atunu. Mingi atu fanua I leilo loa atu fanua I fai ai a wala Solitulafono ma faala atua I le toe vai ina subdivide and then sublease the land of the people that were given to the government in those days. Fast food those. Do va fonga ile. E whiwa la e nā tia le tupua lea. Ma le tama I moa lea ua whaapulou. I le tāno ava. A lea ua whaasua le tānoa. E io mai la vole mea. Ava mai. Ole oinkana ma le tangitangi mai e le mele pua. E ua mai na. E tangi mai ma le tama I moa. O mea whaafosei la whapene I sa ta oto le whawai, ai le I whaonga ina mua. Tai pei o le mea la lea na tula I mai I le case o le lilo ia. A o vea o ia ma Palestine. O le whaamsinonga o fanua ma swafa. Le whionga ia Fepuleai Akila. Ina ua whaamaunia lan Solitulafono lea na ia matua I sasa ina I le ulu. O se tasi o leo po se atingi whang. O le mata upula lea na tula I mai. Wha maoni e le whaamsinonga whai tu malo. A pili le whaamsinonga mawalunga. Whai a ina fo I ma wha maoni e pēr le Solitulafono. Toi awe le mata upu I le whaamsinonga o tālusanga ilo po o tālusanga a pili. Toi mai foi, wha tu mawina lama. Le Solitulafono. Guilty. Ala ale mea na whai. Lea na matuangu ngulu atoa I le atunu. E ui o le Solitulafono Fepuleai Akila. Whaatolu o na whaamaunia le Solitulafono. Osolo ma le lapiki ina a Fepuleai. Ta wala I lan loia. O le a whaamawai le tofi Palestine o fanua ma swafa. Ai e mai fole ata. Ua le whaamawai. Ioi. Ua na o se ngalu na whaafua e le whatsi. Mera le tau o le tau whawalea. Mo I alau tala. Ioi. Wa alo fanga I le tulafono. Ai a silsila fo I sa mo iai. O na whaatu leo le lafo o le malo. E whaau ngā le vaenga leo le tulafono whawai.
e ave ai le mata upo a Fepuleai Akila lo pati e fai mai le palota ale pale mene se fai unga e fai ai. O le ase si fai unga e fai unto fai la tau mana na o e toso mele tangata ua wha manuia le Solitulafono. E toi ave i tono le maota fai tulafono le atunu e faasao mai ai. Au tau sila fo i ai le whawai. O lo si pela mai le whawai. E le anga vase pelestene se whaamsinonga fanua masuafa. I le a ia ta tau le ama le whawai o le Parliamentary. E toi ilo ai se whai unga ua whaia ia te ia le whaamsinonga. Ua na o whaamsinonga. Ma whaamasino si nia o le whaamsinonga mawalunga. Only the senior judges of the Supreme Court. Tau mawai e mea ula. Kwa ula o kankange. Eo. Fai. Ma le ilo le lei o le Solitulafono. Le muli ta ia le whaavae pe ona si pela ma whaatulanga mai. E le o Fepuleai o se whaamasino o le whaamsinonga mawalunga. The Supreme Court. Na pau o tangata e anga vaa i ai le toi ilo ina o se mataupu. Whaasanga ia i lātou. Mani o lātou whaa masinonga ua whaa maundia i ni Solitulafono. I just don't get it, eh? So you can see the corruption that was huge and right in front of our eyes. We saw it. We heard it. We read it. The Constitution was clear and precise in these matters. Kilo malama. Because people are stunned. Ile tau wha mala mai no nei mea wai ma sa ngutu se se ola wani ia e alu whilau mai ia ta ulu mtaupura. Because why? Tua sa o lele le mataupu. There is no defense where they can jump in and say e pepelo le atau e pepelo se se le mele le nothing, lippy whatsoever. They knew I'm right. They know. E sa o le mele te whina o tuai. Pea tātou wōne i e vane. Le whawai le tātou talano nei ai. Ai lalan mele na whainei. Ta le pēla ori i le whawai. Aua ne usu style whawai. Tātou woi whaile tātou pule. E mai fole ata. Whaia ina. Le lafo le malo. Whaia ina le lafo le malo. Ai whaile ma. Whaafai ngā ruenga pēla. Nea la o whaua pēa o nā vea maloia. Wawe ese mai ma le tofinga o le Palestina o whaamsinonga whanua masuafu. A lea la wai whao ngālo na lei sene ma le tusi loia. I le telo mata upo le whina buina o le tulafono. Wha tolu na wha maunia le whaamsinonga. Le Solitulafono o le whao o lima onga. Matautia grievous bodily harm. They didn't care about the Constitution. They didn't care about the separation of powers between the two branches of government. The Parliamentary as supreme, the lawmakers. The executive branch that enforces the law. And then, of course, the judiciary that interprets the law, develops the law, and applies the law. O tosi sila, whangalo, tiai, tiute mamata whaioio le ta whatonu, whataua ngai o le malo, ma le Parliamentary, le pule whatonu o le kapeneta, ma le tūtino o le whamsinonga.
Amazing. Ea. Se ngaro ka kai o atitilo I matou tangata nei ma lātou tala e whai. Bea o mai fo I lunga abuse the social media. So le ka whiwhi. O le manatu o tangata nei, e matua vale sau pa uma sa moe le malama laba o lana fole nai whaua ui pēo na lātou tau whaavalea I tangata o le atu no. Ai whai ale mea e mana na o iai. O ai umala o tau ia na o tau pāsia le talo le tupe I le aso na fisuis whana umo le Parliamentary. Whawhitai I le whātautainga le whongwhitanai. Whapena fo I le whionga le li Parliamentary o le kāpeneta. Ia whapea fo I suis whana umo le lai tū. Teita inga fo I le sunga atu le epa. Sau tau sila I le tele o suinga malie. Na tūlai mai I le amatanga o le fono, se o na whaasolo mai lama. Ma tau whaanoi noi ai I le sunga atu le epa le teitai o le tua ngai I le whonga whitalai. O le sususa aso, o le otoi ato o toa lo na malos. Ma ua talo sanga I nai le whaatununga, a le whionga le whonga whitalai. Whaamule mole, whaanoi noi ato. Pe mawhai ona o se eilo na foa. Ma whatino atu ai ia launga ma lau tautalanga. Ai au tō whafonga iai, e se le tāua. O le whanoi noi e le toina. Sa whaololo ma au ai. I le tūlanga o le whaaloalo, ma le lotu maulalo, ma le tu ai ngā si ufofonga na whaonga ina. E ese le matangofi, I le whalongo. For the very first time, because people are so used to toilepa, that would stand up without any hesitation, with due respect to the orders of Parliament and through the Speaker of the House. E tu tua sasaya lunga pakalo me ai na ale mentu. Na whaafafonga sa mua mau I nā fo ina oso ai le lofa I le toia. Fai mai sa fifinga o le whongwhitalai, oi talo whae I le tama, moni au, ua le atoa le malos. Alala mai lalo, se ei lo wawa, ia na whaatino mai ai I nā lau saunranga. I le mai tau la, o toi whawhangu mai nei lau mawhau whau. Mo so ai ma le lofa, ma le momomo le loto I le toina. Wa no fo e whatustusa le toina wa o toi titi hape wa e wa ai I lau tama. I lota tama. After I whongwhitalai, lava pale, tu ua manoa. Nau tau si sila le iai le fono uma atoa lavo le nā aso au whai sauwha I pēr le. Na matua I malu maunu atoa le mauta fono I tia whau. O si ufofonga na momoli ai mana onga o le I tu malo. Whapea fo I sa vali e winga I mea e tau ona whaalelei. A o mana onga fo I sa tu watu e fionga I min stao le kāpeneta e ona ia lea matanga alwenga ma lea matanga alwenga. Oka. Se matango fie. Ia ta una momomo lo loto ma uwhapea. After I lea tua. Ua tali mai tarusanga. Ma ua ulu fia fo I lea nganga. O le sunga atu le epa.
e musumusunga ale nganga pa ia wana o le paule na o le fesoso ani. E leva ia e mata. Lona paua ma lona malusi anga e saua ia. Ele upu e ngaule sila ele whae. Ina ia wha momo, ma wha momoia, ma wha file mu loto o tangata. E tau wala mai e se suinga ma lie matango fie le mori mau, ma le mai tau o le tunu. Le alawa na watu. I praised Tula Epa for a wonderful gesture showed in the House of Parliament. One of the most beautiful example ever expressed and be seen in the House of Members of Parliament. O se tasi o ngā gaioiga matanga, no matua I atangia ai le mamalu ma le matangofie ma le file mu o mea uma o le alavaso. It was good. La tātou bū, tāle pese le whamanu.